Amente man Apo Sinech Ite by Idol Lawrence. Idol Lawrence, tiyadadupay nga detalye, Sinech Ite. Yes, Idol Bernard, Sinech Ite. Ama, pakawanem ida sa andang ako siya. Rabiden da, kinsa sa wenda. Ito Sinech Ite, akas apostoles si Apo Jesus. Oy! Kakauna, Idol Bernard. Sinech! Ngamin, Idol Bernard. Dahil botusan, amay sa akonsehal dito Ilocos Norte. Ay, ala! Makilulunan, akas kunada, nakatangtangkin pa'y kano dito nga ulo na. Tangamin, idi ana iproklama rakas bilang konsehal ket nagsao-sao kano isuna. Biyang iti social media pa'y kati. Pakaseknan, iti botaying akas bilang nagsaan na kumamat ka inubra pa yun detoy. Yan maipagarop as register na pa. Yes. Na pa. No apay asa anda nga nag-vote straight. Iti ilida, Idol Bernard. Ay, kagura na taha nga nag-vote straight. Ay. Yes. Apay kagura na nangabak mo't iso na. Iso nga ron, ano tisa usa upog to na, Idol Bernard. Kasi lang ibagbaga na pa ikat di kano, digiti sarita, agakadakes kan sana malamlamot, iti aso. Ay, madimot ikas dyan. Nakababain mo. Very wrong. Tarong. Di kami. Oh yes, Idol Bernard. Malaksid iti dahil sakit kunada. Ano tangken ka no ti ulo na gaputa iti laksid nga muna nga likor ba iti dahil tangal daw kasi ginom ka no pa ilang. Ay, sus ginom. Apay ka jemeten. Nga pagwagan iti kastoy nga kung kunada pa iti social media ngayon. Ay na, isakit ka no dagiti pamilya na kang ronaan na ninanang na. Kayat nga sawin, Idol Bernard, akit kas na lang padikdiktaran, awan iti umno. Adikton na. Dito yung konsehal. Wano dito elect, Idol Bernard. I want the balls na kasjay. Yes, awan balls na. Balls and balls na dangarod. Ay. Dito yung councilor elect, Idol Bernard, kat masarakan, iti dumaya pa sa Ilocos Norte. Dumaya? Baka kano, amamo, siguro dito ni manager Joey C. Para iti IFM News. Ngamin? Okay. Amo ni manager Joey dito. Ay, amo na nga ron. Iso na. Okay. Sinas nga ta ite. Okay, para iti Sinas ite, 99.5 IFM. Idol Lawrence versus Martinez. Tatak, RMN.